халқи тоҷик аз қадимулайём таърихи бой ва пурғанова дошта дар соҳаи тиб нобиғаҳои нотакрор дорад, чун Синои Бузург ва Закариёи Розӣ, ки усулҳои табобати гиёҳиро дар мадди аввал гузоштанд. Дар тиби қадим доир ба растаниҳои шифобахш ва растаниҳои зараровар маълумотҳои зиёд оварда шудааст. истифодаи растаниҳои шифобахш хусусиятҳои хоси худро дорад. ин ҳам бошад ба хусусиятҳои фардии организм вобаста аст, чунки ҳар як фард, ҳар як организм дорои хусусиятҳои хоси худ мебошад ва дар мавриди истифодаи растаниҳои шифобахш тавсияи мутахассисон зарур аст. растаниҳо низ хусусият ва таркиби муайяни химиявии худро доранд. бинобар ин вобаста ба миҷози бемор растаниҳои шифобахш тавсия карда мешаванд. мо гурӯҳи эҷодии барномаи дармонбахш тасмим гирифтем дар ин нашри барнома аз хусусиятҳои шифобахшии гулу гиёҳҳои нодир, обҳои шифобахшу чашмаҳои мусаффо, манзараҳои дилфиребу нотакрори кишвари азизамон Тоҷикистони биҳиштосо шуморо ошно намоем. тоҷикистон аз навъҳои гуногуни растаниҳои табиӣ бой буда, онҳо то имрӯз дар асоси таҷрибаи тиби халқӣ коркард мешаванд. истеҳсоли доруворӣ бо истифода аз гиёҳҳои шифобахши ватанӣ аз таваҷҷӯҳу дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҷомеаи солим ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо дар самти коркард ва истеҳсоли гиёҳҳои ватанӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ номгӯи доруҳои манфиатбахшро ба роҳ мондаанд. мулло Зуҳур Тоирӣ аз зумраи олимоне мебошад, ки дар ин самт муваффақ буда кайҳо боз ниёзмандон аз номгӯи доруҳои истеҳсолнамудаи ин табиби халқӣ истифода намуда муолиҷа мешаванд. дар Тоҷикистон ҳам чанд навъи долона ҳаст. ана ин долона сурх мешавад. вақте ки тирамол варка ҷамъоварӣ мекунанд, барои дил беҳтарин чиз ҳаст. масалан дар дорухонаҳо настойка баяришни гуфта мефурӯшад. мардуми доно ина гуфта дар хонаҳошон компот карда менӯшанд, дилашон барқарор мешавад, кори дил мутадил мешавад. ва як бахши дигаре мо ҳаст табобат бо дарахт. яъне одамое ки соҳаи дарахтшиносӣ бошанд, дендролог бӯданд, дарахтшинос бӯданд. вақте ки шумо мана ҳаминҷо мо ташкил кардаги бемории киселои дил ба ҳастанд, масалан сактаи дил, фишорбаландӣ омада 20 дақиқа мешинанд, инҳо аз дарахт энергия мегиранд. обмен энергия мебошад. дар ҳаминҷо 6 нафар олимони Россия физикҳо омада ҳаминҷо омӯхтанд. агар мо ҳоле қуллаи дору нишон кардага пирамидае ки дар Египт ҳаст, 6 та пирамида ҳаст. энергия тақсим мекунанд. ҳар як шахсиятҳое ки омада инҷо истироҳат мекунанд, бе дору метавонанд ки давоми 1 ҳафта сайру гашту обу нӯшидану дигараш қатъи 100% шифо ёбанд. ана агар шумо ҳамин долона хушк карда гирифта истифода кунед, зардолу қоқ, олинг 50 грамм, долона 50 грамм, хушк 50 грамм ва як қошуқ тухми сабзӣ. ҳамин дар 1 литр об меҷӯшонед, 100 грамми 3 маротиба менӯшед. мо бояд табиатро гӯш кунем, табиӣ дармонӣ кунем, умри мо дароз мешавад, химия камтар истифода. ин табиби шинохта ҳамчун равоншинос, дилшинос, гиёҳшиноси барҷаста ҳамеша кӯшиш мекунад, ки барои тандурустӣ ва дарозумрии миллати тоҷик саҳми бориз гузорад. гиёҳшиносиро ин олими муваффақ густариш бахшидааст ва миллати тоҷикро дар ҷаҳон ҳамчун миллати аз дорусозӣ ва гиёҳшиносӣ бархурдор ҳастанд ба тамаддуни башарӣ муаррифӣ намудааст. дар Тоҷикистон 7 конгресси байналмилалии оиди гиёҳдармонӣ, тиби халқӣ ва 5 съезди табибони халқи Тоҷикистонро гузарондем. инчунин бо пешниҳод ва ташаббуси асосиатсии мо дар Тоҷикистон қонуни тиби халқӣ соли 1994 аз тарафи президент имзо шуд ва ин қонун оҳиста оҳиста равнақу ривоҷ ёфт. ҳозир кодекси тандурустӣ ҳаст ва ҳамон чиз гузашт. дар бисёр кишварҳо рафта дарс хондам, омӯхтам. соли 1994 дар якум институти тиббии шаҳри Москва рисолаи номзадии худро ҳимоя кардам дар мавзӯи пешгирии табобати бемориҳои сактии дил бо вуҷуди равондармонӣ ва мусиқадармонӣ. хош, дар тӯли ин солҳо ман то имрӯз зиёда аз 50 китобҳо нависондам. китобҳои ман дар мавзӯъҳои гуногун
از آن جمله کتاب‌های من در شهرهای استانا، داغستان، مسکو، چلیابینسک در ایران روی چاپ شدن و من را اساساً مردم بسیارتر از روی اثرهای کتاب‌ها می‌شناسند. дар тоҷикистон зиёда аз 1000 намуд гиёҳҳои шифобахш мавҷуданд ки дар байни онҳо барги зулф, хелҳои пудина, қоқӯ, бодом, чормағз ва дигар растаниҳо мавҷуданд. растаниҳои шифобахши тоҷикистон чун ашёи хом барои истеҳсоли доруҳо ба хориҷи кишвар интиқол дода мешаванд. ин табиби муваффақ аз гулу гиёҳҳои шифобахши ватани азизамон истифода намуда дар шакли ҳаб, нушобаҳо, маҳлулҳо ва дар шакли хушк доруҳо омода месозад, ки имрӯз харидорони худро дорад. اساساً انسان باید علمش در استحصالات جاری کند. مازم میگم که عالمی بی عمل زنبوری بی اثر. من همین برای خود سرمقاله کرده تا امروز 17 چایهای طبابتی و من حاضر در پیش شما 2 کریم طبابتی، 2 دارو و 3 بلزم گوییم. همین دکتر طاهری ما در استحصال موندیم که مردم ها استحصال کرده ایستادن. وقتی که من چایهای طبابتی برارده بررسی و فروش برارده معرفی کردم، کارهای علمی گذاندم، توانیم مارکی ما دکتر طاهری هر چی استحصال میشد، مثلا همین آزاشگاه و مارکی دکتر طاهری خواجگی دیخونه همش که همین چیزهای من پیش برده ایستادم. من اگر وای کنیم میگه این بلزم دکتر طاهری زیاده از 15 سال است که در فروش در بعضی مغازه ها، در داروخانه هایی که مثلا دستگیری میکنن، مثلا ترکیبی همین پیش از همه از زردال قاق، اولینگ، خوچ، زیلو، بربریس، ویشیون، شفران، اکثر آدمایی که این استفاده میکنن بسیار خرسند هستند و این امروز در تاجیکستان خیلی بگیم که طلبات زیاد هست. این خصوصیتی خونروی من میکند، کیسته نیست میکند. قریب زیاده 700 نموده کسلاب استفاده میشه. من اگر امروز یک مقاله شما در اینترنت دارید نویسید که سال زملی در همونجا نویسندگی 4000 سال استفاده میکنند. اولی مراتبه در سطح جهانی دکتر طاهری اینه تبلیتی رو بینی فرمه کرده برابر. یعنی که در روسیه میبرانند با نام کامینی مسلا، یعنی روغنی سنگ میگن. در قزاقستان ماسکا میبرن، اونها شکل پراشوک اردن. انا ما اینو تذیر میکنیم، یعنی که هر یک آدم معیارش میدونه، از روی معیار استفاده میبرد، سلامتیش نمیکنه. мардуми тоҷик аз гиёҳҳои худ дар тибби мардумӣ дар табобати бемориҳои гуногун аз ҷумла бемориҳои пӯст, дарди сар, бемориҳои асаб, диабети қанд, бемориҳои узвҳои даруна ва барои садҳо намуд дард истифода мебаранд. мутахассисон бо истифода аз гиёҳҳои тиббӣ метавонанд ба дарди беморон даво бахшанд. табиб тоҳирӣ табобати беморонро бештар дар ҳавои кушод бо тамрини обу тоби бадан оғоз намуда, аз табиати зебо, аз гулу гиёҳҳои табиӣ, аз обҳои шифобахшу чашмаҳои мусаффо бемушкилӣ истифода намуда, пеш аз ҳама ба беморону кӯракдодагон аз хусусиятҳои шифобахшии растаниҳои шифоӣ ва мизоҷон маълумот дода, сирри дарозумрии инсонро ифшо месозад. вақте ки мо ба инҷо омадем, ما رو به حیرت آورد. طبیعت اینجا بسیار زیبا، از هر سوی خوانش بلبلان و پرندگان به گوش می‌رسید. شرشر آبی جای باران منظره زیبا ما رو مفتون کرد. من تا این دم به بسیار سناتوری‌ها تابتگاه‌ها رفته تابت کرده بودم، اما روز تابت نگرفتم. وقتی کمتر اگر راه می‌رفتم مونده می‌شدم، پایم درد می‌کرد. وقتی که به تابت سر کردن دکتر طاهری، من در روز دویم الکی فهمیدم که مانده نمیشم، پایم درد نمیکنه. حتی امروز من هر روز 5-6 کیلومتر پیراههای کوهی راه رو طی میکنم. من در اینجا 9 ساعت گرفتم، بسیار خرسندم. تفاوت دکتر طاهری برنامه‌ای است. من این گونه تفاوت غیر عادی رو در یگان سناتوری ندیدم. مثلا ساونی آلمانی من در یگان سناتوری ها ندیدم این را. غیر از این دکتر ما رو با سخنشان
با مهربانی هایشان طبابت میکردند و ما سالم بودن را آموختند. حیات سالم را به ما یاد دادند. چطور ما خوشبخت میشیم، ما چطور از بیماری خودمان را دور میکنیم، به ما آن را آموختند. هر روز ما بعد مشق‌های جسمانی پیراهی سلامتی را طی میکنیم. وقتی که در کوه و درها پیراها را طی میکنیم، بعضا میگوییم که استاد این راه الپینیستا هست، ما این راه نمیتوانیم طی کنیم. استاد میگوید که نه، شما میتوانید، من باوری دارم شما این پیراها را با آسانی طی میکنید. همین سخنی استاد با ما قوت میبخشد و ما بی‌ملال 4-5 کیلومتر راه دشوارگذر را با آسانی طی میکنیم و مانده هم نمیشویم. این تاثیر هوای تازه میباشد. در طبیعت زیبای دهات پودخین ناحیه عینی در دامن کوه و چشمه‌های مصفا گل و گیاهای همیشه سبز و طبابتی خیلی زیادند که در طبابت بیماری‌های عصب، بیماری‌های دل و رگ‌ها، بیماری‌های عضوهای درونه، دیابت قند، بیماری‌های گوناگون پوست نقش اساسی دارند. بیمارانی که به اینجا مراجعت می‌کنند حتما خود را نقص حس نموده از هوای تازه، از تماشای طبیعت ناتکرار بهره برده با طبابت و مشورت‌های این طبیب حاذق می‌تواند از بیماری‌های نامبرده رها شوند. با وجود آن که آموزگارم و گل و گیاهای وطن محبوب ما محبت بی اندازه دارم. پیوسته اثرهای علمی استاد ملا ظهور طاهری را مطالعه می‌نمایم. آرزو داشتم که در درس‌های آن کس اشتراک کنم. خوشبختانه این به من میسر شد. من امروز از امتحان استاد طاهری با موفقیت گذشتم. اعضای اساسیاسیون گیاه‌پزشکان و طبیبان خلقی جمهوری گشتم. مدت یک هفته من هم تعلیم گرفتم، هم سلامتی خود را برقرار کردم. عالم نباتات تاجیکستان خیلی بای است. در آن زیاده از 5000 نمود رستنی می روید. قسم زیادی آنها اهمیت خواجگی دارند. در بین عالم نباتات رستنی های میوه‌ده، آرایشی، شفابخش خیلی زیادند. از 1500 نمود رستنی های داروواری همگی 145 نمود را در طب استفاده می‌برند. برای آموزش این رستنی های طبابتی و استحصال و کارکرد گیاهای شفابخش و درختان میوه‌ده و طبابتی نقش متخصصان شایسته است. قید نمودند طبیب طاهری. اول متخصص تعیین کردن در کار. متخصص نباشد هیچ چیز نیست. من شما گفتم که 5 یا 6 سال پیشتر در کلخوز مسکو نوعی حصار گوشه گیاه درمانی گفتن. در تلویزیون من دیدم گیاهای زیاد برای نوشابه تیار کردن. بعد 3 ماه من رفتم هیچ چیز نبود. من گفتم که شما اونجا وای کردید. گفتن یگان کس فهمونده دادن نمیتاد آدمان نمیگیرن. برای همین بار دیگر میگم که باید اول ما متخصص تیار کنیم. حتی من در چندین پیشنهادها حکومت پیشنهاد کرده که هر یک ناحیه باید یک تا متخصص در نزد شعبه کشاورزی باشد. اویدی گیاهشناسی. باید داند که همین مثلا ناحیه عینی، مچا، پنجکین، هر یک ناحیه چقدر ذخیره ها دارد، کدام گیاه ها در همونجا میرویند. چون مردم ما همه وقت میگن ما گیاهی زیاد داریم. ملا ظهور طاهری از طبیعت خوش آب و هوا، از آبهای شفابخش و گیاهای طبابتی استفاده نموده در موضع پودخین ناحیه عینی استراحتگاهی را تأسیس داده است که در آن میتوانند بیماران را به طبابت و استراحت فرا گیرند. ملا ظهور طاهری از طبیعت خوش آب و هوا، از آبهای شفابخش و گیاهای طبابتی استفاده نموده در موضع پودخین ناحیه عینی استراحتگاهی را تأسیس داده است که در آن میتواند بیماران را به طبابت و استراحت فرا گیرد. خود طبیعت مساعد علاقه نیمی طبابت و خاص استراحت می باشد. او همچون گیاهشناس موفق در سمت داروسازی به دستاوردهای بزرگ نائل شده است. از آن می‌بالم که بیمارانی که به من مراجعت می‌کنند از طبابت نه، از مصلحت و مشورت دراز عمری معالجه می‌شوند. ذکر نمودند این طبیب حاذق. مرا طبیبان اینجا با خرسندی پیشواز گرفتن، با سخنهای نیکشان با من دستور دادن که بسیارتر از همین گیاهای شفابخش استفاده برم. من در طول 3 روز من علاقه خودم را ناز حس میکنم. درد پایم سبک شد.
با اینها به همه‌شون تشکر میکنم. ستون مهره کمک بیمار بود، بعد از اون پارچه طرف راست بسیار اذیت میداد. محض بدن و گیاه درمانی یک دو نمود از حبایی که تیار کرده‌اند از همون استفاده میبرم. ناز حس میکنم خودم را، نه راه میگردم، عصبم آروم. ҳар як гулу гиёе ки дар табиат мерӯяд аҳамияти хуби табобатӣ дошта, имрӯз бо талошу заҳматҳои мутахассисони соҳаи гиёҳшиносӣ аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо намудааст. Дар табиати сабзпӯши кӯҳистони айнӣ гулу буттаҳои шифоӣ хеле зиёд ба чашм мерасад. Навъҳои гуногуни онро бо тамоми нозукиҳо ҷамъоварӣ намуда, дар шароити кӯҳистон хушконида, аз рӯи бемориҳои гуногун бо машварату тавсияҳои ин табиби гиёҳшинос пешниҳоди корафтодагон намуда, аз дамобаю ҷӯшобаҳо ва нӯшобаҳо беморон истифода намуда, кори дилро мӯътадил, асабро ором ва фишори хунро паст мекунад. дар тартиби ҳамин 65 та микроэлементҳо ҳаст. калий, калсий, магний, алюминий, тилло, нуқра чизаи организмро зарур ҳаст. ҳар рӯз 1-2 таблетка ҳам ту мехӯрам. шарт не ки вай бемор шад баъд истифода барам. хош, ин шири камолаш бошад, бевосита барои касалаҳои саб припадка, барои касалаҳои саратон, зидди вирусҳо истифода мешавад. тибқи хулосаи мутахассисони соҳаи гиёҳшиносӣ бисёре аз бемориҳо аз фарбеҳӣ сар мезанад. ғизои носолим, таомҳои дорои калорияи баланд, аз меъёр зиёд истеъмоли ширинию хамирӣ сабабгори бемории фарбеҳӣ шуда метавонад. ташаккули тарзи ҳаёти солим барои дарозумрии инсон хеле созгор аст. хӯрокҳои парҳезӣ ва обу тоби бадан метавонад бемории фарбеҳиро рафъ созад. одам метавонад хӯроки камтар хӯрад, ҳаракати зиёдтар кунад, нарасидани баъзе гармонҳои барқарор кунад, ҳама ҳолат мешавад. мана ҳамин осоишгоҳи шумо аксҳои бинед, инҷа то 140 кило одамо омдига ҳастанд. тӯли 10 рӯзба 7 кило 8 кило хароб шудига ҳастанд. ман инҳои омӯзондам, як хелаш рафта то 20 кило вазнаш кам шуд. бо ҳамино чӣ намерасад? дониш, як фитнес клуб мерам, инҷа ин хеле мекунам, ин хеле намешавад. режими хӯрокхӯрӣ мана ҳозир ман шумо дар пештон дидед, ман ҳар рӯз ҳаминҷа чормағз бисёр намехӯрам. 2 та пагоҳӣ хӯрам, 2 та бегоҳӣ. чормағз хусусиятҳои зиёди табобатӣ дорад. ҳозир одамои мои монед 1 килошам гуфта мехӯрад. бояд мо меъёро донем. инҷа 2 та чизе дар шумо гап задам, ин якти дига ман бағзам баровардам барои асаба ором кардан. ин барои дилу меъдаю рӯдои дигар чиз. мана ин чизи дигараш барои қанд. ман шумо барои мардум фаҳмонам, мана ҳамин зағир. масалан ман қариб ки 10 рӯз 15 рӯз мехӯрам, бо вай мехӯрам. ман ҳамин хеле як қошик қалонша мегирам, мана ҳамина меандозам ҳаминҷа. болош оби ҷӯша меандозам. шаба меандозам, пагоҳи кисел бори мешавад мекӯбам. ҳамина мехӯрам. чӣ кор мекунад? санги гурдаи тоза мекунад. оғумо дар мекунад, ғиҷ-ғиҷ мекунад, садо мебурад, ҳамина нес мекунад. аксар касалҳои ёрдами калон мерасад. ҳамин зағир. тухми укроб. мана инам айнан ҳамин хеле мегиред. тухми укроб якумаш одамо шикамашо дар мекунад, газ ҷамъ мешавад. ин бодрон. аптекоба укроб невада бачаҳои навзод метавонанд ки бод нашинад, гиря накунад. мана одамои калонмо ман мегӯям як қошик калон андозед, ҳамин бори оби ҷӯш хоҳед 2 маротиба. ин бо хусусияти кирмои ронданам дорад. кирмоям мебурад. бинед чизаи оддӣ. дар тоҷикистон зиёда аз 1000 намуди гиёҳҳои шифобахш мавҷуд аст ки қисми зиёди онҳоро растаниҳои доругӣ ташкил медиҳад. дар байни онҳо барги зулф, ангур, бетгул, биҳӣ, бодом, газна, гули офтобпараст, дулона, занҷабил, зарчӯба, испанд, каду, кокти, наъно, пиёзи анзур аҳамияти беандоза доранд. ҳар як конгрессе ки ман иштирок мекардам, ҳар ҷое ки ман будам, байроқи тоҷикистон ҳамроҳи ман буд. ман муаррифгари миллати тоҷик дар соҳаи тиб дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳастам. дуюмаш аз рӯи мақола китобҳое ки ман чоп кардам, масалан дар Россия китоби ман бо номи путеводитель народного целителя чоп шуд бо теъдоди 5000 ки ин ҳамчун роҳнишонданд китоби дастурамал барои табибони халқи Россия дар шуд.
ҳадафи асосии гиёҳшиносон дар он аст ки ба таври васеъ ба роҳ мондани табобат бо гиёҳҳои шифобахши ватанӣ ҳифзи солимии ҷомеа буда инчунин самаранок коркар намудани гулу растаниҳои шифобахшу фоиданоки тоҷикистон мебошад. олами набототи тоҷикистони биҳиштосо хеле рангин буда аксарияти растаниву гиёҳҳои